Ner mala kenyam kana diala kondi lianka roy nguaseme ka no online TV channel te kon ka lere te jidiene te kon ka linga jen nguaseme lere te pay bridge te goro de kon ka linga gwa ka do badan to ken keke mi jira ma jidit ka no online TV channel goro jen wo jen der subscribe ko jen support dan der channel der support ka ja ka der notification bell wadde je twain ko mete ka lere mi bare ja shamala shibeke ka pet bana jome bana jaling ka kwitin kono tuogan wale an wale shanga wal bakal ka faydi ron kina dangaro wudi jan dangaro wudi dich bana ler dialati bana kelinkel suja pero jan o jin bishar bija tobike bija kuenga pingwasamo jo bana gwasme bana roacha ka kwishang an wale kwishang ala shanga to kontena wale shanga wal bakal ka faydi ron kina dangaro wudi jan dangaro wudi dich and shang me la celebration la lat keje re wika so Sudan kume SPLA party kume SPLA party la kane chunkel ki la kane nyur gwaskel ko bikene dialte kontechi jon no de ka so Sudan de kane no ke dat de je cholo so Sudan wale de kan tek dien de kan team kel kan dial gwakel shang ti ka SPLA ayo ke ti ka SPLA te diale kontecha la no wal kan dial awa wo ba so Sudan ba jek te ga jom cha ko ko ngwasa meni akir me yadit jene nana jene wala shanga jan changan jan wanu de rodien ke de kono sholo no F42 anniversary of Sudan People Liberation Army, honoring the sacrifice of fallen heroes while calling for national unity and continued peace building in the young nation. Shanga wala shang mushal gane dial mi ba shang ba lot ka je ko shang mamla lot ka nerun ka chwala shang SPLA wa shang me la ne diale konte shiliu la ka kam ka lut no chalat gwaze menena ne ko gwade dane kwa so Sudan National Army kwa je to ka je ke May 16 1983 no wajen shang e dan e si kuma SPLM churu lat gwaskel ko ba so Sudan ba je kor ke biga jalkel lo ba taye dan e shang na je ka je anetin kon tilla ji Sudan bikana del wuj ba je kon gwaseme. The SPLA, now South Sudan National Army, was founded by 1983 as the army wing of the Sudan People Liberation Movement. It launched a rebellion against Khartoum marginalization, ultimately leading to South Sudan independence in 2011. Karon kiskelu kurwangwanu jan baddagude diok jen roneda ne bukume SPLA choro da dul ko bi ken kor bi kana kapnetin kon tin laji Sudan ki jalamne kataye jege shen South Sudanese ana mo gwade chikan kor mo kana to ga jen kula ben ko en wala by independent ba jek ke ron kin dangaro widu wel kel kume South Sudan anjo mo jo mishalat ko en struggle mo chana jako ba kume South Sudan ba jegan wale ala SPLA day wajene public holiday en wale ke May 16 2025 at kontine chala no a chang longa kane dial mi ba ne diale konte chi struggle ko ba so Sudan ba jek ne diale konte shiliu ka karunte kon ba ka team ko shigalan mangwane jan chikana lare wika South Sudan. On 16 May 1983, a group of mutineers from the Sudan Army Forces opened fire in a barrack near Bor and would form the core of SPLA. Colonel John Garang Damabi was sent to quell the rebellion but instead become its leader. Waka gwaze dan take a rebel to Jibarat nyenke kume dung Sudan and gwada mo shwa wudu shalga me John Garang Damabi or mechikuli shwa kule jagalo der na modere jo kapchong rebellion eche tuok Bor. Dung no choro de breed no balaram kel kajia SPLA na mo 1983 me jak John Garang Damabi ko baje timbo alu aram kel mishile de long ka kwiko ba so Sudan baje jek e cheng na me dan John Garang Damabi gor no dere Sudan dere jekep wajen che contribute lonko ba so Sudan ba je jegan tama na me mishalat ka gwase dan e shiwe ne diale konde shile de bum to Dr. John Garang Damabi teten to Commander Karbino Kwanyen Bol teten ke William Nyon ban kene diati kene di shile de long. So this day is not just a reminder of our past, it is a tribute to the courage, sacrifice and vision of our country heroes who paid the ultimate price so that we might live in an independent and sovereign South Sudan. And I makora da washio to kukon remember you ishi medan ki meshiro lan walchoro lad but oban yangajeno
kon chi kon e ngwan chane ke lose ne di bom chi ga liu ka jen ku go ban independent dung South Sudan ban ejek ka kuje mo gore jen go de kon ngaje no chi kon independent country ka chi kon te ka lwang ke bom la dung dan chi kir ma yadit cha jo mo cha jalat no gwaz me man ban kula ngaitin en shanga me wa shang me di de long me de linga ne dia te jo mo gorba ma ban wa ya kel gwaz mi shala ro ne kir ma yadit chana jeling. Let us pay special tribute to our late founding members, Dr. John Garang de Mabior, Commander Kwanyi Nubol, and William Yuanbang, and all of us who worked beside them through the most difficult and defining moments of our liberation journey. Gwas memen chala da jana kum SPLA jana wa point wa me chala do be South Sudan be jaga jalor chinering wan chicken led longtin ko ba South Sudan ba jek no en shang wale nyu da jen wo shang mo gwa me de celebrate ke de je team no chatene to wan long ti shila long ko ba South Sudan ba jegan wale. Kir said a Liberation War veteran emphasized that the SPLA was not merely a military movement but a fight for justice, equality and self-determination. While celebrating past victories, Kir acknowledged ongoing challenge, urging citizens to uphold the movement's founding values. The struggle that began in 1955 and then resumed in 1983 was for freedom, but also for unity, peace and prosperity, he said. Today we are called upon to protect that legacy by working together to maintain peace, heal division and advance development. Ka jo che kelat gwasa me lada jen o de ne di alde ka malde kanano ka jo dan lada ti mi kulat gwasa me ka kui civil war to ki ko dan to kam South Sudanese ne korodian che manan to kam Nuer kana jang che ga jo mi chalat gwasa me ka kui malka tan jamilinkel. South Sudan, which descended into civil war just 2 years after independence, has been implementing a fragile 2018 peace deal. Kir highlighted progress under the agreement but called for a renewed commitment to stability. As we celebrated the 42nd anniversary, I call upon all citizens to uphold the value of the SPLA and dedicate themselves to building a peaceful, stable and united South Sudan, he said. Kir jani ya jaro da ko ba malbe jenong wal ngai kona no che Dr. Machar che je yare retijen mengaje no Dr. Machar ramkel bumbum lonko de South Sudan dere chong ka jaram dan la father of South Sudan and Dr. Machar kata dan che struggle ge ko bi malbe ben jo me de nyodien wale ka sheng wal bakal ka pa de ron kina dangro jan dangro de sheng milai sheng mitiem ka ne di ate konte chile de bum rei wich ka South Sudan ne ka 1983 and an chalat ke ngai kona gwano de konde de ne ka gor ka tanda le ngwaro din keje ban wakala do dien wudenen yana magwasa me akwar ke commissioner dung Akobo County dio je riudun dial ngayen madan shoda ladno jen shaje wuch kir me yadit and why they know about Kir ma yadit be ke tedut commercial ka Dr. Guy Cook jena governor dung Jonglei state ka gwaze dane bo wudi ba kula bente mishitwo ci Dr. Guy Cook me shitwo no cha SPLA IO leader chaje yen la Dr. Machar me chaje yen chu to no ba ji kwara di alten kondi te ka position ba ga yego ko me chala da wa me dan emission power sharing and tamo ko ci revitalized peace agreement cha nyoko mutole ko ci Kir ma yadit cha jetol che gorno bi ken di al konte la ju kuma SPLA IO bi ken ko woy gone ken di al ka position konte gaten chu Dr. Guy Cook chu wude me menen kontur de me honorable Simon Pognyang me la commissioner dung Akobo chu gorno be de chol ka jogo jen go jinber ka Jonglei alo gor jen go dere jaw yen ko jana dan tok mi jirana SPLA IO ba ji yen committee ko position amen me shelok namo shu Dr. Guy Cook choje gujano cha ngotke tin chalat chinje yapin cha kalok shu gorno be wude me be je wo ka choje wo jala tok rame cha kwan ke me dan ko tok che wude dien che nyok mu kwanye je wun shal kwen makwach che kwen makwach je kwan ka gwa honorable Simon Pognyang mala commissioner dunga Akobo. Again, Simon Pognyang pointed
aram kel ka SPLA yo ka kwen makwaj ba aram kel ka SPLA yo me kula to gene ne me wa kus ni mishanu nga Dr. Guy Cook ko Dr. Guy Cook gorno benin content ka ko buga te ga da ke bunari nak te misha kula gwasme mishi wo shi honorable Simon Pongyang tuje chajeno gono be ben pinke borodo wo wi kwam ka koy lwaje te ga je kimen gwa danen la lede wa ko ben wala dere loin ki dere te ko kolmedit mede nar negrede ko men chala de Dr. Guy Cook degane Akobo en queen makwach chade nogo bala kwer ka Akobo kate Dr. Guy Cook ko Dr. Guy Cook ramkel medenga Akobo ko kujimo chaja denok duno coach wuda mem shal ko honorable Simon Pongyang chano kono stele kurbuto ka Akobo ke chin warodin bile da ka kwi ko amdana tegaje chogoro no be benpin ajen do badan en jak queen makwai ko bala kwer ntama ke commissioner dunga Akobo ko me shalat Dr. Guy Cook wa degne ko Akobo tere rolka ke janda na gorke wuda shalka me kirma yadi ko kirma yadi gore jeno kan kanten wardial be ka yar ke be ka dak ke ba kam ken be ka dak so en tactic en me move muyen kwet makwai dio je mi sha turu shanen jen ka bin rare renyal shanen jale ke cap me tiwida ka matoj be jenwa ka yekel gwada me en turu da namon wude me jen kwen makwa chana turu shanen gwasa me ko gor kono bar mandan le rod ban jenga jene jen bin rare renyal na jen tiwida ke cap matojane cap me bi kuma SPLA aigo ayelar mon le rod jene ngai ke je gwano wo queen ma kwa chaje bino netin kontere wika Akobo ko ne kontere wika Akobo shunken kelke kuma SPLA yo marwai ke Dr. ma chaten bat ko jen ba kula ngi je gwano i ram kelke SPLA yo be kuma de beje yiglat ka ngai na gwa SPLA yo right now ke jen gwata me chaje nok ne dial kono kwa inke kirma yadit ka netin kontin chunka je kel chiganeten konin shunka Dr. Machar dungdo ko ba kula ngach ke bajen no kaneten ten konte ka Akobo chaja mo ke ba nen jen mo motoj atwida mo so ko kuje mo wude me jen kwen ma kwai ka gwade dane chaja lur ka jehre wi ka jongle ko bajo kam kwer na moni ajena dana le roda me de jena ngaje no kume na me kume SPLA ayo ka jen karwada ne diala konin shunkel ge je teraram shi kume ke taram shi bi SPLA ayo shelat me ngai kon diala ngo na me ngu politic ki siasa me ba kula ba ji Akobo confuse ke jen oken roi ke ramila ran SPLA yo kamur go kore de latok deeply o kore de hon ngaje gwanu kwen makwach ramkel ki agent ko kuma kirma yadit ka SPLA io opposition in government okay shit ka parkol ko baro dan la to ko manan le rode jen shiran SPLA io ka gwal man tam tele ji SPLA io to kwainka re kuma ka dungdo ko baji Akobo akulo confuse ketin kon lat karodian ja kwen makwa chaje jako be kuma SPLA io be jelat ko ba akulo gujen o jen ran SPLA io but in fact is not she ram kel ka SPLA io but bo joere leneka ko mu wetwo ko betem belel re wika Akobo ala betekalete balatinyu da gwanan wo ran kuma ki ran kirma yadid chebe gwa ka jelong re wika Akobo na me lat kono fact ki talked in kono bar lat ka gwasen be honorable Simon Pongyang aram kel mishile de long kajen wut minaka ka do badana che reside che lat keje wajen che kordial che wojre wika Akobo anyog gen koy loide jen minen yana me top kwer kama je wuda shanu nga kirma yadit ka shanu ko do mu choro lut gwanter SPLA aigo ki gwanter point de Simon ki honorable Simon Pongyang na me ngai kondial no chimo go manana chalat kirma yadit ki chalat re Guy Cook en ngai enranda jelar okay a changchi alarm anybody da jalaram chalat a mijak ki mishro lot okay she tam men tame ko de wude chalga me Simon honorable Simon Pongyang wode je wikejan gwata me tna rering me wa me na Nuer ka pangak na Nuer ka nasr na Nuer ka mayom ka ba wuto sharan SPLA yo chaja kwan e gerne ran SPLA yo dodien no shejen and joje lungchimnen kone me quit makwaj is the only person majelke kuma SPLA yo George long George day no jen melade chi SPLA yo but ko lan crane confusion can it con till la SPLA yo tintere which aka Akobo ko ben ne diala kontin cha de je look no won bikana shunok
so go kwije mo kwershi forever la tok honorable Simon Pongyang de yugo bat gwada men tam shi gwam de wo keje etanare ring ne ka cha de mo woch shi de wo kirma yadit ene mi cha dak ring ma cha cha ko la ka pin a so ki cha ja kamrar re kuma ka gwadan cha yentin de kula laro no Simon Pongyang wiro re kwara en chara rin chelat gwadu te kuin ma kwa chelat gwadu de ko nga de no wuja kwara SPLA ayu ban mo wuja kwara SPLA IG mi mo Dr. Regai Cook kana sab ke ma yadit na me there something mutapinya mi ka bana je ka gwadan be ajan jodan gore de nyoga yakel kam to gwadame ler di na ban lingwa se me ring mi chitwok dio je dong che je concern bo but billing and how so en wala ka shanka wal bakal ka faidi ronkin dangro jan dangro dich take wut mishane kare wika central equatoria ka so Sudan wuda mo watere duare ka take det ka tete dore waji churen kona la hokla kan ga ya kwalga kwalken det chajo mag dore an gwado mo sha det ka shaga nang ka shwan na ka kane to ne me shala do mutwoge o ku me so Sudan tere jamal ka belkani kirmi yadit ko potential ka non gunmen la kan ure duaro bikan mandana tagaji special kan livestock ti la hok ki det mi chaje jekte ka doro re ke juba ko central equatoria juba ki ta dana ngai kondiale so mi chaje jek ba jo na gre duaro wude mo e wun nyama shi wun warga dioje gor jen ode je nyoga ye kel bane bat beje nung ka gwaden be ka jen gwasme de kon chongo gwadame ne no nyoga je ne ko ken bi atakamal bye bye